Petok, 28. avgust 2020 godina, za mnogo godini golema Bogorodica, sve je pod Božja kontrola. Sve je kako što treba, u bavini Božji na sve kada je. Tamo vodalečina, ta na Čar planina, ima neko oblačišta, temni, miličad na hemikalizirani, mineralizirani, metalizirani, toksični prašini, no to je to. Ali drugi odel je pod kontrola. Božja kontrola. Ajde za mnogo godini, da je denot, da nima podolgo, cite možni stranski dušmani i neprijatelji, ocite domašni dušmani i neprijatelji.